罗西亚的前交通部长史塔洛沃，伊7月初7才拄互总统甲解职，结果几点钟后，就互人发现伊死伫一只车顶。调查委员会表示讲，伊的头壳是有着枪，初步判断有可能就是开枪自杀。克里姆林宫到当呢是还无针对这解职来说明原因。 以后警员将遗体讲出来，罗西亚首都莫斯科郊区一台车顶发现遗体头部轻伤，警方确认是躲避解职的交通部长斯塔罗沃伊。伊初7早起才躲避开除，几点钟了后就被发现死伫家己车顶。不过，克林姆林宫拒绝对解职原因发表评论。Формулировка указа не содержит фразы «утрата доверия». В указе в письменном такой формулировки нет. Вот, и добавить мне в данном случае нечего, это решение главы государства. 伫担任乌克兰边境库斯克州长将近5年了后，斯塔罗沃伊去年5月被任命做交通部长。不过最近乌克兰无人机攻击事件造成罗西亚主要机场交通混乱，3天内取消485个航班，有88个航班被迫改道，也有1900航班误点，造成数十亿卢布，新台币3.7亿的经济损失。 Сейчас я до нюансов разбираюсь в особенностях этих вопросов во всех субъектах нашей необъятной Родины, в том числе на новых территориях. Понимаю, что для России надежное транспортное сообщение – это жизненная необходимость. 斯塔洛沃伊也被认为甲一件牵涉侵吞国家资金的案件有关系。这资金原本用伫库斯克州防具公司的建设。根据罗西亚媒体报道，伊捌做过库斯克州长，有可能面临调查，甚至遭到逮捕。佮讲贪腐行为是造成罗西亚红线上贵州的原因之一。公司新闻陈伟珍编译。